It's in manje arise and depart. Okay, this is uhlapha sayithatha sithi sukuma uhambe. Uhlapha ngayibeka kanjani? Suka wemuke, okay? So isihloko sethu kuthiwa makuthiwa iyona theme yethu, then that's like an umbrella topic. Shuthi sukuma uhambe iyona sikhumela ngaphansi kwayo. So ngase ngiyabuka ukuthi u-arise and depart okanye usukuma wemuke sukuma uhambe singobeka ngendlela eziningi. Ungasukuma uhambe usuka kuKristu uye kwenye indawo uKristu angekho kuyona ngithi. Ungasuka futhi endaweni engenayo uKristu uye endaweni enoKristu. Depending ukuthi wena uzoyihlela kanjani intshumayelo yakho, but mina eyami intshumayelo izobe ikhuluma ngokusuka la ukhona uye kuJesu Kristu. So sizofunda kuMark chapter 5. So qala ku verse 1. Mark chapter 5, verse 1. No, 21. Yes. 21 or 22. Sorry. Alright. Verse 21. Isihloko sithi Jesus healed a woman and Jairus' daughter. 21. And when Jesus had crossed again in the boat to the other side, a great crowd gathered about him, and he was beside the sea. 22. Then came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and seeing him, he fell at his feet. Okay, sithola abantu abawuthula but mina ngizobheka oyedwa ngifuna ukukhuluma ngoJairus. Nalabo bantu bobawu2 umama nobaba basuke bebhekene nesimo esisuke kuyisimo esinzima. Lo mama omunye usuke esegula isikhathi eside nganoma kusuke ku12 years yini. Ngicela bazalwane ngijabulile mangena uduma la eshumayela because angena umuntu ojump. So kuya kube nzima ngizoshumayela kukhona umuntu oshona le uma yabo noma ukuthi kuyabheda but I mean angena umuntu nginamazwi nje kuphela. Akuni eBhayibhelini. I don't have anything more to entertain you with. So abantu abaningi yabazi bayabhoreka, but if you just pay attention uzobona ukuthi ngifuna kuyaphi. So the reason why ngijabulile maphuma udumo because bengekho jump naye. So kunzima sometimes to keep up nomuntu oyaluzayo lalela usofuna uzobhora abantu sumile. So abantu abawu2 umama kube noJairus manje ufocusa kuJairus. So into engishilo ngisela uJairus nalo mama basuke bebhekene nezimo ezimbi. Usuke kade nomopho lo mama ngithi. Then isikhathi eside then adeparte from where she was in situation yakhe ayiba ayikuJesu Kristu ayothinta umpheni wakhe ngithi. Then masethola ukuphulukiso sithola futhi nobani noJairus osuke nengane kuthiwa isuke igula ukugula kwayo kusuke sekunjani kusondelene nethuni isuke sigula ngalendlela leyo ukuthi ngashona noma yini, right? Sengizofunda ke mina ku verse 35 bengifuna ukuthi sithole isindlalelo. So ku 35 ke kuwona ngizofunda ngezansi uthi esakhuluma kwafika abomphathi wesinagogue bathi indodakazi yakho isifile usamkhathazelani umfundisi na. Akuyona iparable bazalwana sona isingathekisa sona isifaniso. uJairus ugulelwa yini ingane. Okokuqala uyini umphathi ungomunye walabaphathi bani besinagogue. Shisa singambeka njengokuthi umuntu okholwayo, right? Umuntu okhona la enkonzweni ohambayo oya kuJesu Kristu. Mayifika ku verse 35 abanye abakholwa naye bambuza umbuzo okuthini usayihluphelani ini inkosi ngoba ingane indodakazi yakhe isinjani isifile. Okusho ukuthi ngakhathi esuka lapha bebekhona ubatshelile ukuthi uyapha ngithi but wenza njani bamphekezela wahamba yedwa ngithi eyakuba kuJesu Kristu. So ngithola isifundo la noma sazophinde ngifunde ukuthi ekukholweni kwethu it's every man for himself. Singahlala kanje sibe sonke la kanje but kunesimo wena esizodinga ukuthi ungabuki umunye umuntu oseceleni kwakho ukuthi uyasukuma yini nawe. Ozofanele wena njani uyisukumele wena uyiyele kuJesu Kristu, right? Asazi ukuthi njengoba babesale babesale ngoba kunani
kodwa singakusho ukuthi babengenalo ukholo lokuthi isituation wayebhekene nayo uNkulunkulu ayisengasiza kuyona because nakho bayakwazi ukuzomthetha usamhluphelani ngoba ingane yakhe injani isifile kusho ukuthi bebehleli naye kodwa bebona ukuthi unjani ngeke izisinde lengane ngithi so nathi njengoba sila sinezimo eziningi abanye bayazazi izimo zethu abanye abantu abazazi izimo zethu right abanye bazohlala nawe akuthi bekusize nje bahlalele nawe ukuthi nje mawukhala bekhale nawe ayikho enye into abazokutshela ukuthi yazi usengaba right yazi lento yenza isengayekeka mama uthi kunzima nabathi hayi kunzima yabo uthi uyankulunkulu hayi ubabona ubani ukhona ubani ohlule into efana neyakho yabo uthi uyahamba mhlawumbe uyocela usizo wathi awumayi la ngeke kusasizakala yabo sizophuma sihambe siyovangela sihlangana nabantu abama-addicts babhema ingunga angeke bhema ingunga lo ngeke azasizakala hayi kwakhulunywa nalokho yabo kwakhulunywa nalowa but sithola ubaba la uJarius ogulele ingane close to death wasukuma ibona ukuthi ikwiveje ukuthi ife wenze njani wahamba waya kuJesu Kristu bathi ngisho noma sebemkhupha bethi usamhluphelani ngoba ingane yakhe isinjani isifile kodwa still waqhubeka verse 36 kwathi ukuba uJesu ezwile izwi elisho wathi kumphathi wesinagogue ungesabi kholwa kuphela kunezinto uJesu Kristu azoyikhuluma nawe kuphela umunye umuntu oseceleni ungayazi ayibona because vele yena uhleli nawe yakwazi akumbhedele shubile angeke salule but kuzoba khona into because bangaka abantu abakhuluma la kwakhuluma laba besinagogue ababemkhupha ngithi but iliphi izwi uJesu Kristu walizwe izwi linokukholwa ngithi elaba persistent laqhubeka lapho uJesu Kristu akalizwanga lelinye elidiscourageayo and funny enough lo baba okanye amazing enough lo baba lona ukhupha uJesu Kristu isifile ingane uDavid wenza kanjani wafast ingane ingakafa ngithi wathi isifile wenza njani wathi akukho ngisengakwenza ingane isifile wayengaqamba manga ukho singakwenza ngomuntu ofile but uyabona ukuthi uNkulunkulu asim-understand kangakanani ukholwa kangakanani ungenza ukuthi umuntu esefile uphinde uqhubeke uhambe uthi inkosi ivuse lengane zingakanani izinto kuthina eseyifile esesiseklishini savele mina nje ongasayigulekeli nanokuyigulekela ungakanani imkhuleko othi uma ukhuleka uyiskiphe le uthi hayi le ngisakhuleli vele siyirude thina vele izinto ziyenzeka kuthina vele siyazenza lezi zinto uze fike nabantu abadala bezokuthi hayi ninabantu abasha nisazodlula kulezi zinto lezi but moya eBhayibhelini iBhayibheli lithi iyeke nje lo nto yenzayo it's not part of you shouldn't settle for it sayibona lezo zinto lezo but kunabantu abazokwazi ukuthi befike bezoshelelwa but into engithanda lana uJesu Kristu wezwa izwi lomuntu okholwayo akabazizwanga bonke laba abanye so wezwa izwi lomphathi wesinagogue so lokho ngizokusho as iwarning ngizokusho as isikhuthazi ukuthi encourage umuntu oseduzane kwakho ukuthi ambone uNkulunkulu nawe besibonelo sokuthi omunye umuntu ambone uNkulunkulu then ungabusabheka ezinye izinto kuleso situation okuyona ukuthi ingakanani ukuthi usitaka ngani ngiyona uNkulunkulu sengakusiza kuyona basiqhubeke akavumelanga umuntu amlandela kuphela uPetru noJakobe noJohane umfowabo noKaJakobe lana sesiza ku-influence bazalwane uJesu Kristu abaphathi besinagogue la bafundisi abadala abashayi besiprofeto kodwa kuthiwa wakhetha ba uJohane wakhethela uPeter wabayela yonke enye crowd wathi asambeni so nathi fanele sibe careful kubantu esiassociate nabo lokho ngikusho from umuntu ophuma emhlabeni ngisenabo bangani basemhlabeni bazalwane kodwa ayikho ngisho noyedwa ngifonelele iphathi because uyazi angiphuzi ukhuluma ngephathi ebhedanga ngempela yokuphuza ayikho ozongifonela ethi ahlanganisa imali ukuze uyazi ngizosahlanganisa imali ne drink angiphuzi drink ngizosahlanganisa imali yokwenzani yabo leyo nto leyo ngizama ukisho so asibe abantu futhi abakwazi ukuthi sikhethe isurrounding yethu influence wakho let us not be too fancy for uNkulunkulu but izinto zomhlaba we don't even think twice some of us makufanele sisukume sicule siyalahla you know but kwezinye izinto ezisilahlisa ngempela ezingasilahlekisa ngisho nokubusa uNkulunkulu forward you don't even think twice yabo makuthiwa nje we are marching over thumbs up abantwana ngeke uzushaye ngeke zolahla ngezinto zikaNkulunkulu yabo so ezinye zezinto lezo uJesu Kristu wakwazi ukuphika ukuthi okay la ngizohamba naye ngizothola laba abanye abangangeni nalongena endlini maqhube ukufundisa wathi ningangeni khona abantu abazoba khona eplan yakhe abangezu empower
intando kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu 2 is better than 1. Mawuzana nomuntu ongakholwa ngalazi intando kaNkulunkulu, mawusuqala usubhedwe uzokhuzuba. Because at least if you associate nomuntu okholwayo uzokwazi ukuthi noma ususha izinto engekho la noma enze mhlambe ukurebuke sharply but uzokuthi kodwa kusekhona lokho safanele kube kanje then kube khona umuntu onjani okukhuzayo because kuthiwa be careful that no man deceives you wena umuntu wena ungayikhohlisi. Okay mase kuthiwani bafika endlini yomphathi wesinagogue wabona isiyaluyalo nabakhalayo nabalila kakhulu bengakhuluma khona abantu abakhona eplaces abathanda ukuba lehaba nje mawukhala khale nayo kakhulu ngazi nje bakudabukela abantu bakudabukeli into abayazi bazini bazokukhala because mawuqhubeka ufunda kuthiwani wangena wathi kubo niyaluzelani nikhalelani na ubani osho lokho uJesu Kristu kuthiwani singakhali njengabangakholwayo angithi but khona abantu abakholwayo la abakhala njengabantu abangenakho ukukholwa ngithi but uNkulunkulu ukukhala kwethu akuhluki asikhaliso ubuhlungu thina but asingakhali ngazo sithemba asinalo ngithi mayesethi ku-13 wangena wathi kubo niyaluzelani nikhalelani na umntwana akafile kodwa ulele 40 bamhleka uSulu right ade bekhala manje benza njani manje bahleka futhi uzobaxoxela indaba eyasinkinga nje ethi sorry ingayazi inzima uhamba lebasa abakuqoqozela bakuhleka not ukuthi abantu fanele sibe abantu abaparanoid singabathembi abantu but into engisho ukuthi arise and depart to Jesu Christ and uJesu Christ uzokwazi ukuthi akupha amandla ukuthi yes we talk to our fellow brothers we come to ibandla but ibandla lakhiwa umuntu osuke kubenza decisions ufike ukhonza uNkulunkulu ngabe nqamba mama each and everyone njengoba siyela bekufanele sithi masakhe ibandla laNkulunkulu kube ukuthi mina ngisuke ekhaya ngithi ngiya all night with God mangifonela uAlex uya all night with God maye kubetha kayi ngiyamina bafu ngifonela nje asifuna ukwenza ukugwa la unless if kune situation empoqa mhlawumbe ngisihlahla sikhulumi but i-peer pressure khona yonke indawo la ngangithi nje asesikoleni kuphela emsebenzini ikhona peer pressure isenkonzweni ikhona peer pressure and if ungekho ngampela umuntu o-aware ukuthi ikhona peer pressure uzoba into nje yabo makhona Alex engathi uyakholwa mayengekho Alex ngazi uzayo khona makhona umunye ngathi yabo mayengekho uba nawo so wonke umuntu akazenzele i-decision because khona abantu abazokulalela bekhulume nawe noma ukhulume nabo kube ngathi bazwelana nathi bazwelana nawe but uJesu Kristu wena mawuza kuyena ngokukholwa noma uthi situation yakho inzima kangakanani uzozwa izwi lakho lokukhala ngiyezwa 20 minutes uzangiselo 8 minutes okay so bamhleka iSulu kepha yena wabakhipha bonke uJesu senjani wabakhipha bonke wathatha uyise womntwana nonina kanye nabanye wangena lapho kulele khona so uJesu Kristu uzele wena uNkulunkulu masikhuleka sakhuleka sivela but uNkulunkulu wakho uzwe ngazuthi wena kuphela so mawususenkingeni uNkulunkulu ubone ngazuthi wena kuphela usenkingeni sengiphi isono mawusukwenza isono futhi ubone ngazuthi wena kuphela so lento lena ye-peer pressure lento lena ukuba sifeyikane kodwa sesila uNkulunkulu into engekho right lena it's not right ngiyazi kodwa ukuthi abanye bethu asiveli kanye njengeimbongolo right because khona umuntu ozombuza uyahlupha lo but akayeke kuze enkonzweni uyahlupha but akayeke kuze enkonzweni mhlawumbe akalalela nokulalela angisho ukuthi ukhona njalo ngenzi example but akayeke ngafunda ukubona ukuthi uNkulunkulu samenza ukuthi afike akufanele lokho kungenze ngimbuka ukuthi uzelani lo la it's not my business no because uNkulunkulu samqhubu kwakhona ukuthi uyahlupha kodwa uyeza uhlupha kwakhe kodwa uyeza la enkonzweni khombisa ukuthi uNkulunkulu onjani osasebenza kulowo muntu kufanele wena ukujabula ukuthi uNkulunkulu ogcina embambile ngoba usafika la instead of saying afanele ngakugodukile lo because wena nawe uNkulunkulu mhlawumbe izinto ayibonayo ngapha wena kufanele ngabuza nalezi zinto la enkonzweni so we need to care about each other but we need to take care of our faith responsible ngayo kuNkulunkulu every man for himself is overwhelmed yabona ukube bekufanele uphiwe ngumuntu kufanele ingqondo yakhe ihlangane nomunye umuntu there is why uNkulunkulu uzokubuza wena ngezinto ozenzile there is why kodwa futhi noma Adam no Eva wabuza one by one uzokulalela uNkulunkulu hayi mina ngangenza ukuthi kodwa ngibe ngilazi iqiniso ngokubana okay wena umenziselani lokho but i-results nawo uzoyithola because uNkulunkulu umnikezile ingqondo ukuthi ukwazi ukwenza njani
ukuyicabangela. So when we come closer kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzonenjani osipha amandla ukuthi sikwazi ukukhetha izinto eziright. By your lifestyle, khona abantu abangezi uyi-associate nakho because uyabhora. And uyabhora ngempela. And futhi kungakuhluphi lokho ukuthi uyabhora. Ukuhlala kini umuntu atshela ukuthi uhlala kanjani endlini? Thothona awunayo inkinga because sometimes uma uthatha ama decisions for uNkulunkulu xa omunye umuntu osecaleni ngento engakuxaka wena ukuthi kini akuncinzi kini. Umuntu axa uhlala kanjani? Awuphuzi, awubheki wenzani? Yabo, but unewashing angayishile unezitsha ngayo. Kodwa ubusy. Being realistic, ubusy, but ubona ukuthi unesikhathi wenzani? How do you spend your day? Actually usuyabuza ukuthi usiwaste kanjani isikhathi. Why are you saving time? Why are you not wasting time? So masethi wabiza ubaba womntwana wangena lapho kulele khona umntwana 41 wabamba umntwana ngesandla wathi kuye thalitha kum okungukuthi ngokuhunyushwa ntombazana ngithi kuwe vuka. So mhlawumbe masingayibuka nje spiritually siza kuJesu Kristu kunina abantwana abafile ngaphakathi kuthina. Mhlawumbe it's respect asenayo, mhlawumbe indlela yokukhuluma asenayo, mhlawumbe amaphupho asenawo, mhlawumbe nje ipeace nje awukwazi ukube peacemaker. Kabanye abantu basafarisha naleyo nje umuntu uyathanda ukuxoka asakuthanda ngokuthanda kuyazenzakalela nje ukuthi ngase aphumula mengaxovanga la into erathi ngase ngazwani nabantu kama cross abantu abakanje abantu umuntu ongazuthi akabi satisfied maku right akabi satisfied nanokuthi khona into angayizwanga akumphathi kahle ukuthi yenzeka into angizwanga yabo akukho right kuyena. So sizoba abantu abazovuseleleka abantwana sebefile kuthini. Maybe umntwana okufunda iBhayibheli ofile kuthini. Yabo, by going to Christ on behalf angithi bazalwane wena ozazi ukuthi yini ohluleka kuyona angithi ingakho kuthiwa arise and depart. Wena ubona ukuthi yabona mina ngiyasiwaste isikhathi ngento ukuthi and akekho omunye umuntu ozokusukumela kuqala ngaphandle kwakho. In as much as asenze example ngubaba nokholo basesiletha eduze kuthini iziphi izinto esihlulekayo kuzona. Indaba izinto ezingekho right fanele uzuconvince ukuthi kahle kahle lento ayikho right. Yabo ngisho noma usuconfrontiwe ngayo. So masamba seku 42 yayisivuka masinyana. Okay, uJesu Kristu ngumsebenzi wokuvusa umntwana kuthina ngithi. So masekuthiwa ku verse 42 yayisivuka masinyana intombazane yahamba ngokuba yayineminyaka eyi12 khona bamangala ngokumangala okukhulu bahleka bakhala bamangala into abangayenze makontract bazokuthi ukuthi hey right siyakubongela makwabheda bazothi hey sorry yabo ngisho mina ngithi uNkulunkulu wangisiza kuma addictions bazalwane. That's the most thing ohlezi ngikhuluma ngakho nje angagasho ukuthi yeka addiction iqala kodwa ngiyazi uma sithi ngidecide ukuthi ngiyabuyela ephuze imali ngibheme khona uzoqhamuza mina ngivele ngazizobuya kodwa akazazi angitshele manje ndade kodwa ngibuyele mina bengazi ngangazi ukuthi uzobuya yabo. So kunabantu abakanjalo mawukhala bakhala nawo mawuhleka bahleka nawo yabo mawuthule nabathule yabo but abasizi. So sengazi ukuthi uNkulunkulu engavusa abantu abaright abantwana abaright but after sevukile umntwana sengivala ku 43 wabayalisisa ukuba lokhu kungaziwa umuntu futhi wathi mabayiphe ukudla. So wasethini abayiphe ini ukudla. So akekho umuntu oyi-island bazalwane. Lezi zinto ngingazazi mina but I need you. Ingakho sine night of prayer ngidinga ukuthi ngikhulekele ngidinga ukuthi ngifisele okuhle nami ngiyadinga ukuthi ngifisele okuhle but ekugcineni kosuku uma ngingakufisela okuhle uzokwenzani na? Uma ngingasekho umuntu omile uzokwenza njani na? So thina into esiphambanisayo siphambanisa uappreciate abantu then siba worship. We shouldn't worship people. We should appreciate abantu. For example njengabazali abazali bethu abasikweleki lutho asibakweleki lutho ngokusikhulisa bazalwane right but we owe them appreciation angithi because ngakhathi bebonana nobaba kwakuyindaba yabo I had no say angithi but napho ke sengizaliwe ngakhuliswa fanele ngiappreciate because in as much as ngangenayo isay ngisho noma wayengikinya futhi angezi ngibe nayo isay angithi so appreciate nepower wayenawo in as much as wakugcina wangakudestroy
Yabo? Ungagcina usuthi hayi phela ngimkweledi mina umama usangikhulisa. Yes, in as much as wayengaqhinya futhi ayinto ongayenza. So it's the same thing again nalabo ukuthi abantu asiba worship asenze njani? Asiba appreciate ingakhethi uNkulunkulu hlonipha uyihlo kephi? Enkosini, right? Angithi usholo lokho. Akune ndawo kuCorinthians athini athi khona komntwana ukuthi abekele abazali uzokuthola umkhumbuzo lomamphuma lapho uzafuna ukushumayela iheresi. Athi akusikhona okomntwana ukuthi abekele umzali. Kodwa umzali ufanele abekele ini? Umntwana, because mina ngiresponsibility yakho ukwazi ukuthi wenzana ngithi ngafika la qongebelela ke mina. But into engizama ukisho ukuthi sonke siyadingana. Umzali uyajabula ngeappreciation engimnikeza yona ngithi so kukanjalo nalana ukuthi angeke sivuse umntwana uJesu Kristu ngamvusa umntwana ngizama ukucacisela ilizwi leli naphuza lephathi verse 43 ukuthini kunezwe lithi umuntu okade enza izinto ebhedama ehlanzwa right ufana nendle njani ehlanziwe ya clean basithiwa umoya uyabuya umoya ubhedama zonke njani uzobuka ukuthi kunjani so wafica ku empty ingekho ini ifurniture ngithi so wahamba wayolanda in 7 times more spirit and the last state yakhe yayi-western ngakhathi ephenduka so nalana ke awukwazi ukuhlala uthi ngoba usutholile izwi ungazona usalifundiswa because bazongikhumbuza bakhumbula leli lithini amazwi kaNkulunkulu alungele ukuqondisa King James lithini to be thoroughly furnished izwi kaNkulunkulu suthi ngezinye indlela wena uyindla ngithi uyi-host wena ngithi akekho umuntu oyiphilela nje it's either host ispirit esibhedla noma host ispirit esright but from the very beginning uNkulunkulu wasiphefumulela umoya songayibuza ukuthi umuphi umoya usuphila kuwena njengamanje but thina siyindlu okanye siyi-host and the only way ukuthi lo muzi lo ispirit esimbi singabi nayo indlela yokuthi sifake ifurniture yayo engekho right ukuthi ufake ifurniture eyizwi likaNkulunkulu because to be thoroughly furnished kuthiwa udinga izwi likaNkulunkulu so nalo mntwana akathi bemvusa bamvusa uJesu Kristu angithi wenza umsebenzi wokumvusa but wasethiwani akamonga abamnikeze isingwa and siyamthola uNkulunkulu ukuthi he works through the church noma ibandla lingaba ne-fault Paul kathi blind but akahambe kephi akahambe ngiyamkhohlwa lo kodwa again after nje sekuthiwa khona kufanele amthathe ngesandla aye endaweni yokukhonzela so uNkulunkulu works through the church awukwazi ukuthi uzohlala ekhaya ngokusakhonza ngoba you see this and that but kwazi ukuthi kuyinto ekhona because uNkulunkulu akusibona bonke abantu abathini Nkosi but before uqalaza abanye abantu babibuza ukuthi asiyena inlowo kuthiwa uthi Nkosi kodwa yazobona uswezwe so it's idinga ibalance lento masizoyenza ungagcini wena usu-Mr Perfect noma usu-Sister Perfect at the same time futhi ungasho ukuthi wena hayi ngoba vele mina ngiyahluleka kusho ukuthi akekho umuntu oyenza intando kaNkulunkulu that's a false idea that you can have so let us be sincere Christians asikhulekele nakho ukuba sincere ayekho umuntu ongazakwazi ukuphila ngaphandle kwakho that's what you should know if umuntu ekubingelelile bengathula ngakubingeleli akubingelelanga nje ngokuthi wempu noma kunjani they are kind and they know their duty respect that now kunjalo futhi awumenzeli ifavor ukuthi umbingelele doing what God said do kuzoba mnandi ngoba ngizophileka and most of all uNkulunkulu abantwana bakhe bazokwaziwa ukuthi baba ama-peacemaker you have a responsibility ukuthi kube nokuthula kini you have a responsibility kube nokuthula amongst abangani bakho angabi wena ozoba ovizwe so sangathi uNkulunkulu engasisiza asilekelele ekuthenini si-arise from our habits and our situations and depart to him and asilekelele ukuthi mase sesisizile enkingeni emntwaneni obefile ekuthini simfide phela because uzostarva aphinde afa uNkulunkulu abusise khona amazwi akhe amen